Ok, došli ste u stadijum u kome ste odlučili da pokrenete crowdfunding kampanju i sad naravno imate gomilu pitanja. Ako trenutno razmišljate o tehničkim, pravnim, poreskim i drugim potencijalnim problemima, na pravom ste mestu. Šta je ono što je potrebno da znate? Za početak, crowdfunding je danas digitalan, odnosno odvija se na online platformama koje delimo u 4 kategorije u odnosu na podsticaje koje autori kampanja stvaraju kako bi ste vi možda njih podržali. Tako govorimo o platformama temeljenim na donacijama, kao što su YouCaring ili Global Giving, temeljenim na nagradama, kao što su popularne Indiegogo i Kickstarter, na pozajmljivanju, kao što su Kiva ili Mintos, te na kraju investicijskim, kao što su Funderbeam i Crowdcube. O Funderbeamu smo već pisali na našoj platformi jer je to platforma koja postoji već i u jugoistočnoj Evropi, a od ove godine očekujemo da će se pojaviti i u Srbiji. Za odabir odgovarajuće platforme treba uzeti u obzir više činioca. Pre svega poslovni model, odnosno mogućnost postavljanja fiksnog ili fleksibilnog finansijskog cilja, zatim namenu, odnosno vrste projekata koje platforme promovišu, te naravno mogućnost pristupa samoj platformi, geografsku dostupnost određene platforme ili načini plaćanja koje platforma predviđa. Na kraju, odluka o strategiji kampanje zavisi i od 2 dodatna aspekta, poreske i pravne regulacije crowdfundinga, te naknadama i dodatnih troškovima poput poštarine. Platforma je sastavni deo takozvanog crowdfunding trougla i deluje kao posrednik između kampanje na jednoj strani i backera, odnosno zajednice podrške na drugoj. Uloga platforme je da reguliše uslove između autora kampanje i backera. Iako danas postoji više od 1250 platformi za grupno finansiranje u svetu, uz više od 360 platformi aktivnih u Evropi, mi ćemo se fokusirati na tip kampanja koja je regionalno i u Srbiji dominantan. Reč je o nagradnom crowdfundingu. Dovoljno je da bacite jedan pogled na regionalno najpoznatije platforme, kao što su Kickstarter i Indiegogo, i vidjet ćete da se grupno finansiranje koristi za najrazličitije kampanje i najrazličitije ciljeve. Od pokretanja socijalnih biznisa kakav je Super bake poslastičanica, skupljanja sredstava za 3D štampač u Nišu, do društvenih i online igara kakve su Scorn i Tank Chess. Šta to sad znači? U modelu sve ili ništa morate postaviti fiksni finansijski cilj za svoju kampanju. Ukoliko prikupite isti novac ili veće sredstva, novac će vam biti isplaćen u celosti. U tom slučaju platforma ubira deo provizije, no ukoliko prikupite iznos manji od onoga što ste postavili, nećete dobiti ništa od tih sredstava. Sav uplaćeni novac vratit će se podržavaocima, odnosno vašim bekerima. U fleksibilnom modelu takođe se postavlja finansijski cilj za kampanju. Međutim, sav prikupljeni novac, bez obzira koliko ste novca zapravo prikupili, sve ili deo sredstava, bit će vam isplaćen nezavisno od toga da li ste cilj dostigli, odnosno možete zadržati sva sredstva. Indiegogo je najpoznatija platforma koja omogućava, pored opcije sve ili ništa, i fleksibilno postavljenog cilja. Međutim, zašto bi neko onda uopšte birao fiksni model? Fiksni model uliva poverenje da će, ukoliko se novac prikupi, kampanja zaista biti realizovana, odnosno da novac bekera neće biti potrošen uzalud ukoliko se potpuni novac ne prikupi. Iskustvo pokazuje da su crowdfunding kampanje s fiksnim modelom uspešnije i prikupljaju veće iznose od svojih zajednica i ciljnih grupa u odnosu na fleksibilne kampanje. Naredna pitanja su vezana za dostupnost i tip kampanje. Kickstarter je primereniji za pokretanje kampanja vezanih za konkretne proizvode, jer nudi odličnu priliku za testiranje i osigurava veliku vidljivost na onome što su vaše ciljne grupe. Dok Kickstarter, međutim, cilja na kreativce i pojedince i postavlja kao uslug više nivoja kvaliteta, Indiegogo je više okrenut komercijalnim i malo jednostavnijim pričama, uz jednostavno korišćenje platforme primereno za jednostavnije projekte i kampanje. Osim crowdfunding platforme, Indiegogo nudi i plasiranje proizvoda putem svoje online prodavnice, odnosno in-demand opciju. Međutim, dok je Indiegogo u potpunosti otvorena platforma, za osobe iz Srbije korišćenje Kickstartera je malo otežano. Naime, Kickstarter je pravno ograničen, odnosno projekat i kampanju možete pokrenuti jedino ukoliko imate otvoren račun ili registrovano pravno lice u jednoj od 40 zemalja u kojima je Kickstarter trenutno dostupan. Listu zemalja možete naravno da proverite i na Kickstarterovoj stranici, mada se ona ne upotpunjava toliko često. U Srbiji ima ona stara izreka, a to je da ništa u životu nije sigurno sem smrti i poreza. To naravno važi i za crowdfunding kampanje. Zakonski okvir je kompleksan i razlikuje se od države do države, a ukoliko pričamo u Srbiji, različita su pravila i pitanja koje važe vezano za to da li ste fizičko lice, neprofitno pravno lice ili profitno pravno lice. Postoji nekoliko nivoa o čemu morate da razmišljate i pitanja pre nego što uđete u kampanju. Jedno je na koji račun i po kom osnovu sredstva dolaze do vas.
Druga pitanja su vezana za tip oporezivanja, odnosno da li je to donacija, da li je to dohodak, dobit ili nešto treće, a zatim potpuno treća vrsta pitanja je način na koji ono sve što ste prikupili i što sada dugujete svojim bekerima treba da pošaljete i dostavite na ciljane adrese, odnosno drugačiji su troškovi carine i načini slanja u zavisnosti od toga da li ste pravno ili fizičko lice. Sva ova pitanja treba razmotriti pre nego što uopšte uđete u planiranje kampanje. Sve troškove, sve obaveze izračunajte, promotrite i tek onda krenite sa pripremom. I ne zaboravite, bez obzira da li odaberete fiksni ili fleksibilni cilj, novac je vaš tek kada se kampanja završi, odnosno tek kada vam sva sredstva legnu na račun.